gutaha ari byiza. None ejo bundi twaratashe yamambwira uwanje yamambwira kwani mnaenda unaona wewe na mama Dani mko na mabaga munga ngo twatashe mwana wanje rero wanje ni mukuru yamambwiye ati sema kwari bavuga ngo turatashe ni ukuri turagiye iwe ahora byumva ko nyine twokwama tugenda azica akamava hose ngo kwani ngo nashinda ngo kisema to ngo Kongo kwetu ngo ni Kongo ngo natuwezienda ngo situendange wamaze guca ubwenge niwe amaze kumenya ubwenge aba yumva ko nyine ugenda nawe akaja kuhareba uyanje we bikamambaza ngo ese ngo niki kirimo muri bya bikapu ngo iyo ni nini munaweka wewe n'amahuzu muzambara mu rugendo izoga ndi wamusobanurira ati wemenya ngo urugenzi wawe uramo n'ubuki ibaracari mutoya. Hello guys, mumeze neza kibisanzwe natwe turashima Imana tumeze neza. Abakiya binjira bashasha ku mazina banyita Kinora Angelique kama nkorera ku kinyamakuru cyitwa Maina Official. Karibu Stare Stare zavuga Stare wabaye Serase Stare ni Stare cyane ni Stare amazina ni Shane ndi umudamu w'abana atari bake atari na benshi ni benshi nanje uko bagira bake ni bake batatu we taragara muri barindwi mwuzuro wa Yesu umubare mwinshi wera kuri kabiri ni bake umubare mwinshi wera kuri kabiri ni umubyeyi w'abana benshi nyina w'amahanga nyina w'amadubu n'amadubukazi rero ni nyina hose urahuzuye cyane kandi ni nyina w'amadubu ye mfite abana b'abarwanashaka ufite abahungu ufite abakobwa ni ukuvuga ngo ufite abarwanashaka ukagira ugifite amadubu n'abadubukazi ufite twirwaneho mu maraso kaza ko bazokura babaye akagara ukome mu izina rya Yesu aho uzobategekera se jewe abana banje bipfira mwirera nzobare ayiwa none se no ngo kurera ngo kwaragoye tuzangicanye amambwira umwana ngo tukaba akagara none azakura wenyine narangiza gukura iwe wenyine azumva aho biherereye si umuntu w'umugabo azicara atekereze nyine umuntu w'umugabo mubwira ngo shigikira none se we muvyeyi ushinzwe iki ubu nyine ushinzwe kumwigisha ngo itware neza iga neza amashuri izi nzirushamo n'imbi ariko sinokamanyije umwana muri politike akiri muto nta kuyimwinjizamo ariko umwana uzi umuganiriza ukamubwira ibintu uzi iwanyu ukamukundisha iwanyu none se umwana wanje ninkura namukundisha iwabo sinzomwinjiza mubwire ngo hari akagarari batwirwanyeho ngo barebe iki n'ibiki oya uzorinda umwinjizamo tubari mu gukura babizi icyo nzokora ni ukwigisha umwana wanje akamukundisha iwabo nkamukundisha imico noneho nasanga bino bikibaho iwe wenyine azicagurira amenye inzira agomba kuja azoba ari umuntu mukuru nzoba naramutoje iwabo naramubwiye ibyiza by'iwabo naramubwiye abana batwirwaneho naramubwiye ukuntu bafashe igihugu naramubwiye ukuntu nyine ibyiza biri abana batwiganaho bari mu gukora nabara umwana azoje kuba inani oyaye nuko ariko kenshi urumva abana kenshi bakurikira ibyo nyina ashigikiye na se kurumva kuba nyine uzorebe n'umwana asigaye amakwetse sema ko ndebye na filime kituragenda ko watekeye bimeze bite uko twagiye ugasanga nawe ni umwana akarakura ariko bishira mu mutwe azi ko gutaha ari byiza none ejo bundi twaratashe yamambwira uwanje yamambwira kwani mnaenda unaona wewe na mama Dani mko na mabaga munga ngo twatashe mwana wanje rero wanje ni mukuru yamambwiye ati sema kwari bavuga ngo turatashe ni ukuri turagiye iwe ahora byumva ko nyine twokwama tugenda azica akamava hose ngo kwani ngo nashinda ngo kisema to ngo Kongo kwetu ngo ni Kongo ngo natuwezienda ngo situendange wamaze guca ubwenge niwe amaze kumenya ubwenge aba yumva ko nyine ugenda nawe akaja kuhareba uyanje we bikamambaza ngo ese ngo niki kirimo muri bya bikapu ngo iyo ni nini munaweka wewe n'amahuzu muzambara mu rugendo izoga ndi wamusobanurira ati wemenya ngo urugenzi wawe uramo n'ubuki ibaracari mutoya. Maina Official asigaye amahura n'abagore kuri stairs akamababwira uriya mukobwa wanje bese mumefanya mama yangu ngo subscribe ngo kwa Maina Official bakamabaza kundeba ngo kwani ngo iyo Maina Official ngo anatuambia ngo ni gani ati mlete simu tufanye subscribe
hiyo ndio wagize anatafuta abana ni kwa bagira biashara abana bagira ururimi nk'urwa nyina oya ntibora babura aho barusha se ko nyina nawe arugira ntabyo bazi ni batoya mbega baje ntibazamenya aho byabiva n'aho byabisha bamaze kuba bakuru yewe turabakunda rege tuba tubaza nyine twaje muri story nyinshi kubera urukundo tubakunda n'urukumbuzi twari tubakumbuye iminsi 2 bwa kuriya ni myinshi iminsi 2 tutaganira ngo tuvugane mawiri matatu biza bidutera irungu ni ukuvuga ngo aha hantu twama tubakumbura twamara iminsi 2 twama twumva turabakumbuye tukaba twumva twakama tubazana mwese tukabahobera abakunzi bacu tukabahobera kubera ko tumaze kubakunda niko bimeze turabakunze muri iyi minsi ufite amavuta muri kutwandika muri commentaire tukanezerwa pe dushimira n'abantu bari mu kudusharingira uzi kuri mu gufungura telefone ukamusanga stati z'abantu kiriya kintu kiri mu kunezeza pe kiza kinezeza mureke dushigikirane ishari ntacu rimaze twashima umuntu wese uzudushira kuri stati tukirirwaho tukararaho ari igihe muzozi ubona ntavugiye ngo urakoze hari igihe tuba duhugiye nyine mu tuntu n'utundi uzi umuntu ugupostinga ukuntu uzawumva wishimye uzawumva umukunze aba ari umuterankunga ukomeye kandi afite ibintu byinshi yoshira byiwe by'inyungu byiwe ibintu udashaka wenyine ariko akaba yumva ko agomba nawe akaguteza imbere ni kimwe uriya ni kimwe n'ufata amafaranga nkabwira ngo akira amafaranga ugende ukore ikiganiro akira amafaranga ugende mu mwesoda nawe kuraduteza imbere biteye ubwoba urasanga umuntu waduhaye amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni kubera ko wadushigikiye uri kudushigikira imana ibaho umugisha abantu bose bajya badupostinga imana turabakunda kandi dukomeza tubazanire ibintu byiza buri munsi ibintu byiza tuzobicisha irungu twiyemeje ko tutazabicisha irungu tuzokomeza kuba tubazanira ibintu byiza buri munsi ko wibyiringiye bigenze gute ntako narigize ngo uragwaye ariko tugwaye meze neza turashimira abantu nyine aho bimeze neza ahantu hose abana batwigwa nayo babanyura baragenda basiga gusa amahoro turanezerwa buri munsi turanezerewe bari abana bahetse isezerano turabashimiye cyane bigenze gute umutwe urimo urandya we umutwe Paul murihangana guys murabona mugenzi wanje umutwe uramuriye ntawamenya shitani nawe konte zitera ko twari dutanga ikiganiro neza none umutwe utangiye kumurya bigenze gute nukuri none kurumva gute wazimije kamera twazimye kandi ikiganiro kigeze hagati ntabwo twazimye kamera ikiganiro kigeze hagati ihangane kura kujya cyane ihangane kugira ngo turangize ikiganiro uyu mutwe we noneho ukuntu umutwe nyabaki umutwe dutangiye ibintu bimeze neza uyu mutwe wo kuraza gute ariko ndaza kumera neza uraza kumera neza ukire nukurikira dukora ikiganiro ukire yesu ihangane kuzana ku mazi nzureke namara bigenda gute guys muratwihanganira marano mugenzi waje umutwe kuramurya kandi twatanga ikiganiro ari muzima ariko dore umutwe utangiye kumurya murihangana rwose uyu mutwe nawe ntawamenye kwawe bigenze gutuka bigenze gute ihangane cyangwa ngo pepure n'impamvu umva akayaga byibuze kubuza ngo tunywe amazi bigenze gute tukiyo navuga ku masatani turagira gute guys imana we turagira gute bimeze gute yewe bigenze gute
bigenze gute kameme tuzaniye ku mazi uko bigenze gute none shitani ikamitera abantu bari mu kiganiro uko bigenze gute amasatani mu izina rya Yesu mana we urebe nyagwakamana umurebe umwiteho w'amana uyu mutwe ntabwo tusanzwe none umutwe w'umuntu uza mufata kako kanya kera ngo urakuriye unaniwe no kuvuga bigenze gute uko kino genda cakuye hehe umutwe amaye ku mazi ashaka amazi urebe ko wubwira gafataho duke sube hangana merewe nabi wabaye uryamyeho gatoya ukumva ko bikunda nuko tudacakuyeho ibinini wakwihangana kirukanka ku bitaro tujya gushaka ibinini hariya kuri farumasi mwana we ko masatani mu izina rya Yesu turagira gute kamerame turagira gute none ijwi kiragabanuka kuturanesha gute mu izina rya Yesu mana duhagarareho w'amana kuko ugiye uhagaze ku bana batwihwanye w'amana y'Isiraheli ibi bintu bitubayeho ibyo ni ibinyabakene twese noneho ndabigenza gute nimumpe inama ndacakuyeho ibinini umuntu umeze gute ndamusiga wenyine ndagira gute umuntu utazabicana n'ibinini mu nzu biragenda gute none kurumva gute ni ukurengeza se nkakujana hanze ukabwira akayaga utangiye no gutitira ko amasatani turanesha gute mwana we wambaye hafi w'amana uyu mutwe gusa uyu mutwe none ni umutwe nyabaki none se marareye gufata mu isaha imwe bigakunda uku ibintu byo ni bimeze gute nshaka kuruka uraruka se gute uraruka se wowe reka komeza umutima yes umutwe noneho unakutiyemo no kuruka ni mu nda se umutwe hose niki kiguhungana suku turanesha gute kamerame turanesha gute wakwiruka ukanakomeza ibinini ko ariwe musore wakwiruka ukagerayo vuba mwana we kamerame genda unzanire ibinini ndabigenza gute genda turangize ikiganiro none turagenda gute reka turangize ikiganiro tuzakomeza ubutaha none turumva twabigenza gute umuntu ukware mu kiganiro gutya twakomeza ikiganiro kaje gushaka inani reka nabona ibinini kwigirisha kugira ndebe ukuntu mugenzi wanjye ari bubyakire ntago ndwaye ndi kubyigirisha none ni Frank nashatse kumukora ndebe ukuntu ari bubigenze none se buriya ari kubona kumpungira byankiza we ni Frank nshaka gukorera Kinoro ni Frank nshaka gukorera hitwa ndashaka kubimukorera ndebe ukuntu abyifatamo rero ngiye kurwara ndaguma ngo ntitire mu kandi mpite mubwira ko ari surprise nari ndi kumukorera rero murabe mubyumva agiye ukunshakira ibinini we ibinini ariko ntabwo ndi bubinywe ndabyanga ntabwo ndi bubinywe ndahita nigirisha nyine nk'umuntu wahwereye mwihorere ndebe ukuntu abyifatamo mpite mubwira ngo nabyikoraga ngaho reka ahubwo ndumva agiye kuza Ayo. Come kuhase kurigirisha nuko tunyere mpangayitse mvana no shaka sapra
ariko wabana Mwambabaje. Uzukuru nari mpangayitse. abaje no muntu yogwara ugafata ukazumungirisha igitenge wewe Kugira ngo wumva akayaga. igitenge sa n'umuti Akayaga. igitenge sa n'umuti None se nakuza rero tuzi. aho amazi sa n'umuti None wowe ndi wotabaza ngo urebe ukuntu wanjana kwa muganga ndatabaza se mfite imodoka ye kukujana kakanya. ako kino uzi ko umuntu yohera muri kumwe Leo gukunda nimbuzi cyokoze. Tuzi ko umuntu yakuze ikibazo ubaza gacaranye. Nari ncanganyikiwe. Nari nimbuzi cyokoze. wowe nambwira ngo nshaka kuruka ndi wonanzanira n'ibase ngo ndukemo Nari kuyikura ariko nazana bacaranye tayo. ko bana we egerayi tabzawe nawe nta muntu turi kumwe Reba uno muntu. Mwumve ibintu akore. Ndahangayitse mu mutwe mbaye umusazi ndahunguje. None dore abaye muzima. mbaye muzima ariko nari ngwaye Guys, uyu mugore uyu. guys kinara mukoreye planka nuko nahise ngatekerereza hano nyine nari ntaragategura neza gatekerereza hano ariko nta bintu takinoro nta muntu turi kumwe kugamubona Uyeze nyuko amacanganyikiwe. uyayina uko ugitenge kura mumpungiza umuntu wawe utitira Nukuri kw'Imana. Gerana ncanganyikiwe. ahubwo iyo uzana agasumi ukaba nkubwira nkunshiraho nyine nkaza mpora Oya gana mbonye igitega cyo kindi hafa zike mfunguza umuyaga. Reba ko umuyaga ubwira.